ding mitutuking intensyones. Kapasalamatan da po di Andres Rubio and family, Saperino David and family, Angelo Inigo and Feliciano, Alet Arnaldo Dunca, Ryan and Terence Jimenez, Alanigue and Torno family, Amelita D. Baleser, Dr. Conrado Baleser, Sui and Pitang Narciso children, Five Sister Manansalen family, Emer and Lydia Paras, Dr. Conrado Baleser III and family, Attorney Dan Baleser and family, Ricardo Torno and family, Sumaylan Sanogo, Corazon Castro, Maria Carmen Castro, Raymond Anthony B. Garcia, Teresa Tapnio, Tapnio family, Sam Ambas Jr., Jewelry Shop, H&J Chocolates, Joanna Tibidad, San Enriquez family, Ariel Policarpio and family, Lucila Asuncion, Basilio Tan Pino and family, Manusig family, Nano and Endo and family, Vicky Aguilar and family, Remedios Aguilar and family, Elena Bacal and family, Arsenia Bacal and family. Kapasalamatan po para king kebaytanan Julie Henson, Leonardo Briones, Caroline Ong, Catalina Ong, Cynthia Casuga, Arnel Policarpio. Iyabetala naman po king panalangin ding kaya doon ang Daddy Joel, Colleen Aiden Coronel, Ed and Lou Paras, Chris and Leah Jacobi, Eduardo Granda and family, Aldrin and Lian Granda, Floribel Franco, Marinel Pamintuan, Gemma Malyari, John Kenneth, Sadi, Hazel Jimenez, Vince May, Ali Katakutan, Elaine Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Ering Yuna Laksamana, Uriel Rivera, Richard and Chona Yumulan family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Maligan family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalo and family, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Ime Buco, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sharalian Passion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Maria Cristel Rem Sibug, Ricardo Fernando, Catholic McCain, Covalor Ron Pineda and family, Rosabel Bernardo and family, Arnaldo Bernard and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Rose Ann Romer Totol, Evelyn Pangalangan, CJ De Ocampo, Bobby Pangalangan, Sandy and Led Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, Tristan Shannon C. Nanusig, Rogie Enriquez, Raymond Arcilia and family, Jerome Garcia, Bobby Cortez and family, Alex and Gigi Balmaceda and family, Stephanie Marcos. Panalangin tala naman po para king karelang malagwang kapaldanan, Rihanna Infante, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Almeida, Marjorie Celis, Maria Priscilla Edison, Ines Capati Abad, Ruby Acosta, Rando Adelaida L. Magat, Silveno Arcila, Paulino Cortez, Lening Lising, Susan Bautista, Edsel Fernando, Emmanuel Bautista Sr. Panalangin tayo naman po para king kayang safe travel, Sol and Leslie David. Iyabetala po king panalangin ding kaladwada di Vicky Manalili, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr. and Sr., Purificacion Ricaport, Adeline Ricaport, Jose and Candelaria Jose, Josepina Ricaport, Monsignor Norberto Coronel, Constancio Escolastica,
Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Agueda, Maximo Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregorio Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin De Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Justa de las Alas, Rupo Aguirre, Ricarda Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calolo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Consolacion Fernando, Hangelo Pingul, Randy Baswell, Ervin Galera, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Diosdado Clara Abel Edmond Rebecca, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Lucera Antigo, Raymond Castro, Agustin Luisito Castro, Maria Tuason, Jan Lozano King, Juliana Lozano, Romeo Manaloto Sr., Raymuna Lubiano, Rupino Lubiano, Gelasio de Mabuyu, Arwin Laksamana, Evelyn Simbahan, Sopronio Simbahan, Daniel Miranda, Azucena Evangelista, Edgardo Timason, Elizabeth Bergara, Rupina Paras, Bienvenido Paras, Abelito Paras, Serapion Anabulena, and Guillermo Lasatin, Esther Flores, Jesse M. Mendoza, Brigido Flores, Angelo Sabile, Pasensya Pangilinan, Nimpa Pangilinan, Chonin Ann Ramos Luy, Conchita Nicolas, Arsenia Micol, Christian Par, Arnel Punsalan, Evangeline Cortez, Danilo de Ocampo, Conrado de Ocampo, Florentino de Ocampo, Vicente Maria Pablo Tan, Ireneo and Juanita Basilio, Roman Oding, Rolando Cuenco, Marlene Alfonso, Jennifer Season, Efren Enriquez, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Belanio Garcia, Erlinda Cordel Trinidad Endojo, Irene Policarpio, Roland Garcia, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Eduardo and Domingo Coronel, Rodolfo Garcia, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Mosaji Yoshida, Carlito Garcia, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Ernesto Muldong, Dominador Muldong, Juan Bernardo Jr., Ludivina Gibo, Orlando Gibo, Gaspara Chua, Abelino Chua, Diosdado Chua, Serampion Lasatin, Ana Bolena Lasatin, Adelaida Magat, Eduardo Garcia, Florentino Garcia, Thomas Garcia, Henry Lising, Amando Sarmiento, Vincent Paul Arimado, Orlando Gutierrez, Almar Pangilinan, at ding sablang kaladuang mangailangan king pakaludo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Rafael de la Cruz. Ang hirap ng ngayon ay
pa. Po yung anak, po yung Espiritu Santo. Amen. Yung grasya ni Ginoong tayo sa Kristo, yung lugod na ng Diyos, sa nating Espiritu Santo, manatiliya, kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Kapatid, kayong Ebanghelyo tamo ngayon, sabihan na yung tungkol kayong lugod na ng Diyos, kaya katamo. At yung lugod ay ita, may akit siya, nang iya, pikulub na yung anak na, at yung anak yan, ay Jesus, dinala niyang kasakitan at kamatayan ng King Cruz. Bani pakit na, yung lugod na, kaya katangan. Sana lalo tamong aintindihan kasakitan na ning biye, apong lalo tamong miyagom, king Ginoo tayo sa Kristo, kapamilatana ning pangayagom tamo, king kasakitan ng Kristo. Iti mo pa magsadya tamo kaniting baralamisa, siyang tala para maging kasalanan tamo, manyatang patawad. Yakas tang miyag na nagnaning kapanisyan bagong pisal ko. O King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at mayaliwang kakulangan. Uli nito'y panigapu kan Santa Mariang Kapilan Man Birhen, karin sablang Anghelang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos sa may pahin tutu, pakaluluwa nakatamot, king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala nakataas sana, king biye alanganga. Amen. Manalain tam. Pamalugod at maganakang igpa. Kaluguran meng bina, ing metong ketawan. Mananasan ang ing krus ng Jesus. Anak mo, ing maging tanda kaya kami. King kayabera ka, karingaldo, ning lungkot at kasakitan. Tagalan miya sana at mabiyasang iba't kayang mibuklat karinggamat mit puso, king metong at metong. Kapamilatan niti, akit na sana ning yato, ing kakang sala, at nagapane, ing anak mong binye kay kami, Yesu Kristo ang ginumi, manggaman kay ngalanganga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng libro ng kronika. Karing Aldoreta, ding sablang pamuntok ding saserdote, antimorin ing mismong balayan, pisalasali sira ing karelang kataksilan. Inapusan da ing eganaga ng dapat, daring karine-rine ring pagano, at lespastanganan de ing templo at telaganan ng Gino, para king kayang sariling karin Jerusalem. Ing Gino ing Diyos ding kerakalan pipumpunan alang tikal pe babal, yang salasalising tubod, antining ene buring mipahamak ing kayang balen at ing kayang karinan. Dapot ila lebak-libakan de ing tinubod ning Diyos, pepayalandang ulaga ing kayang amano, pikayli-kayli dare ing kayang propeta, ang gapin king kasbuning Gino, tutong may kalatang salang king kayang balayan, at ala ng piyaslatan at aliwang remedyo. Ding kasalang ning balen sila bande ing templo ning Diyos, piglasak doring padering Jerusalem, dilukan doring
ding kayang palasyo at sinirara ing sablang pibandyan kilob na ning syudad. Ding mga taga na tao pepausenong Nebuchadnezzar karing Babylonia. Karin meging alipan nala at alipan da naman ding palipin ng sinalisi kaya hanggang panahon ami baboya upaya ing karyan ng Persya. Makanyan pinmeto pa ding amano ning Ginoo ay inapse na kapamilatan ning propeta Jeremias. Hanggang iting labod milabas sa Sabat, hangga milabas ding 70 banwa, may kasabat siya king kekaban ning aldo ning kayang kabiguan. At kanita pin, mumuna ng banwa ning pamag-ari ng Siro king Persya, ban matupad ng amanong inapsena ning Ginoo king kapamilatan ng Jeremias, ing Ginoo pepaisip na kang Siro, ari ning Persya, ing palwal yang meto nga proklamasyon at ipahayag na king kabilugan ng kayarian, anti-keni kalamnan ing proklamasyon. O ini ing papasyag ng Siro, ari ning Persya, ing Ginoo, ing Diyos sa Atsubanwa, pigkalubno kako ring sablang kayarian keti king yato. Minordin niya king ipatali king meto nga templo karing Jerusalem, ing labad ning Huda. Nino man karing kayang memalen ing Atsubusalyo, patnubaya niya sa ning kayang Diyos. Sukat niyang sumuba karin, ngeni murin. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Karing pangpang ding ilog ning Babylonia, karing kami pakaluklok at manangis. Inya nga gagana kami ya insyon, karing duto nga tutubo, karing mila penyabit, ding ke kaming alpa. Ding memiyag ke kami, inawad da ing magkanta kami, ban patulan mila, ipagkantayo kami, ngarang minyabi, meto nga dalit tungkol king Sion. Makanano miyang idalit, ing dalit ning Ginoo, king labwad ding dayuan, nung kalingwanda ka, o Jerusalem, ako sa makapanigtigan pa. Ako sana makapagkanta pa, sakaling kalingwanda ka, nung ngaliwai ka ingituring kong pekamaragul diling tula, king Bieko. Ako sana makapagsalita sakaling kalingwanda ka,
Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Carintao, Efeso. Kapatid, tutuping dakal ing lunas ning Diyos at maragul ing lugod na kaya katamo. Binyaya na katamo kang Kristo, kanitang mete tamo, king ulan ning kapanyalansangan tamo. Biligtas kayo uling mayap ng pilubluban ning Diyos, uling ning kaya katang pangayabong kang Kristo Jesus. May biyatang pasibayo kaya bena, baniral kaya bena karin banuo. Depatana ni iti ban karindaratang apanawon, apakit na ing alang sukad ng degulan, ning kayang mayap apilubluban, king lugod, apapakit na kaya katamo, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Uling king mayap ng pilubluban ng Diyos, mga digtas kayo, king kapamilataning pamanalig yu kang Kristo, at ing kaligtasan na iti pigkalog nin Diyos, at ibat kaya kayo. Iti ulinin kaya kung dapat inya inasukat pagparangalan ning minuman. Uligin Diyos sa ingli na lang kaya katamo, king kapamilatan ng Kristo Jesus, ban idikil in bietamo, king pamanyapat mayap, asidya na ning Diyos, kaya tapang minuna para kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing mayap a balita. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. hamas sa aking may pabalita, agpang kang sanuan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, numakanano na yung tinas Moises, ingubingan at ansu kin disyerto, kaya niya namang sukat itas, inganak na ning tao, pahingi naman maniwala kaya may kabiyayang alanganga. Kulinugod ng emanano ng Diyos, ng yato, binyena yung buktong ng anak, mahini naman maniwala kaya, mateno na merinan niyang biye alanganga. Uling tinubod na ng Diyos, ing kayang anak king yato, ba natula na yung kaparusan ng yato, no na ban miligtas siya king yato, king kapamilatana. Ing ninuman maniwala kaya, miyatulan kaparusan, dapat, ing ninuman maniwala kaya, miyatulan uling maniwala, king bugtong ng anak ng Diyos. Ing kayatulan niya piniti, dinatangya ing sulu kaya tiking yato, dapat aliwaing sala ing liguran ding tao, nune ing dalumdum, huling marok ing dapat da. Huling ding darapat marok, asaman da ing sala, at lalapit king sulu, ban mayakit
ing karelang dapat. Dapat, ing ninuman darapat, king katutuan lalapit siya king sulu, para masalang mayakit, king ding dapat na, daraptan na agpang, king kaburyanan ng Diyos. Kapataring may babalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Makamala na kapatid, Ginoo tayo sa Kristo. Ing tematapong yan, tungkol niya keng kasakitan na symbolized by the ubingan at ng su king desyerto. Ini po yung simbol na rin doktor. Kahit ang nakayakit kahit ang ubingan at ang su. Nakakit siya ito ka rin doktor. Yan yung krus na kaya tinyang ubingan ka rin. Alam po ko pa may nakit. Takit mo naman. Nakaya ka rin uniform ito. O, isto ita, doktora. Ikit kaya tayo doktor. O. Huling kayong istorya ng Moises, detang mga tuktukubingan, kinayap la, yung linawi de ing tansung ini, ing ubingan tansu king desyerto. O tatin yung ubingan na. Kung ako magkamali, ing kamandag na ning ubingan, yan naman ing panulok kayang tao. May tuktok ubingan. Nung ako magkamali na, at ilang lakawata, itang venom, ausan din venom. Yan naman yung maging panulo, yung pangatuktok mong ubingan. Dengalawang tao, labisang pa-opera, uling masakit ka, no? Pareho yung sakit, masakit ka. Yung operasyon, tatakot ka mo. Tutupin, masakit. O, yung ating palulo para ka dito. May masyadong na naman. Patang may opera ka, kagising mo. May opera ako kanina mo. Yung mabalong may opera ka pati rin makapadurot kaya kayo mo kilala. O makasidate ka pa At yun ang yung pare patang may opera kabatang may opera, tinang magbisita na kayo mo balong yung ratang may bisita. Well, suffering in Diyos kaluguran na yung yato at pikalub na yung kayang anak kaya katamo at yung anak na parang apakit na yung lugod na kaya katamo dinali ang kasakitan at kamatayan ng kikrus. Masakit po yung magsalita tayo ang kasakitan masakit yung topic kayo ni masakit siya burikeng tackle ining topic kayo ni burikeng maging homiliko uling kulang ko pa kayang kasakitan kulang ko pa gusto mong Lenten season Kenny kaya ka lang kariyang parokya ko nangimbitang kumpari retang at ilang nakalakasakitan na pong near-death experience. Detang mga aksidente. Detang nakalakasakitan na delanan. Patakay biya ko topic karela, suffering and death. Balo dang itakal Bakit? Experience ng masalese. Ang nakakaya po yung story ngayon Pota ka nung mateta mo at walang harapan tamo, apostol. Yung metong San Pedro, yung San Pedro, yung ating susi, kayong banwa. Isang kinyanana ka, milub ka. Uninong kadwao, ating bisang mag-guess kanina. Santo Tomas, the doubting Thomas. Kasi Thomas, mahilig yung mahangap-kap yan waris namin ni King Gino. Hanggang ko tungkol kay pangasubling maybe
Ngayon ko hatalan, dahil busbus ng impako, karing gamat na katalintikingan, ko maniwala kaya. Yapin may ligya pong mangap-kap, kapkapana ka niyan. May ngari mo ken banua, ya po yung security guard. Baka kami loob keng mall, ken banua. Inspeksyonan na ka. Una nung inspeksyonan ng Santo Tomas. Makaya niya po kanua. Yung story ngayon niya, yung istorya dahil kaya kalingwan. There are stories na mga kalingwan. O pati Santo Tomas, bayo na kayo dalagang San Pedro, dumalang ka pa kayo. Wala bakit? Kapkapana ka. Kutna na, Kristiyano ka, opo, ako'y batla opo eh. Anong kapkapana ka? Lawen nung ati kasugat, kaya kang katalintikingan na po ang gamat, po ang bitis. So, kung nakakapkap na kang, at, ekuha mo ekuha salat din kaya kang busbus kayang gamat, ang po ang katalintikingan. Patagal nga ka Kristiyano. Kristiyano ko po, pero sa bendita kaya kasakitan kayong biyeni. Sagulim mo na, bayo kami lob, palagay ko nakakanya ng San Pedro, magduda ko pa kaya ka, siguro mataka pa mo purgatorio, pagdudahan na, o wala yung asalat eh. Wala yung ating metong, minta kang Santo Tomas, bayo milob king banua, yung inspeksyon na, yung inspection na, kalalam na rin sugat mo. Bakit? Kalalam na. Kaya kang pusot katalindakingan. Nakay mo tayo kang Pedro y Santo Tomas. Pedro, paluban mo yan, Bakit? Tunay ang Kristiyano. Bakit? Malalam na rin sugat na. Anong San Pedro? Okay, lugub na ka. No question asked. Baling lesson ka rin. Lesson ka rin na pinitang ketiking yado. Kung toro tatakal kang kasakitan, darakal, lalalam na rin sugat. Kaya katamong katalindikingan at puso at bitis. Tama masyadong katakutan. Natakot tamo kay kasakitan. Bakit? Huling ito yung pangahulita mo banwa. Itang lalam na yung kakatamong sugat. We become more like Christ, sana. Tunay kang Kristiyano, uling asalat kong malalam na yung puso mo at katalindakingan. We share in the suffering of Christ. Masakit po na. Ko naman sabihin na kapag kapilitan mo dumalang kasakitan, it just comes. Daratang mo ito. O na yung inipin, atin yung kabaldugan, kayang kakatamong biye, ingarapan tang kasakitan. Anyapin po yung sulod ko yun, tungkol koloryang, purple koloryang rosas, miniburi ng sabihan. Ing kasakitan, mayari kayang kasakitan. Atin yung kayabe, kaligayan. Bala mo, Advent season, aga nakako niyang dalawing election ating bagbalag lo nyo rin pari yana makale nila ilangan nana nabalo talagang istong 4th Sunday of Lent maggay kami color rosas because yung kasakitan nayakabod kasakit at niyang kabaldugan malyari tayong pangawulita mo banwa okay, apoy na. Ating mangot ang kanako ng kay among ing kasakit na malyari tang maryari tayong abe keng kapasalamatan tamo. Nanburi mo sabihin, kung manalangin ka pasalamat, malyari mo nga sabing salamat kay Diyos kay kasakitan na dadalanan ko. Wala mo manong yan, sintonado ito. Pasalamat ka, di nalang kasakitan. Sabihan kaya kayo, ba't manong? Pasalamat kay Diyos, di nalang kong kasakitan. May graduate ko,
agyang mig-working student ko, takala kasakitan na delan ko. Pero pasalamat ko. Uling matula ko, mig-graduate ko. Agit siya, mas masaya itang tao nga ito. Uli dinala niyang kasakitan. Mas kitang hindi nalang kasakitan. Mas masaya yan. Dobling kayang saya. Matula. Itang metong balo kong masakit ting cancer. Salamat ginawa na kaya nadalanan kong kasakitan. Huling igit ko na kaluguran dako dahil kamag-anak ko. Dako pepaboren. Dahil kapatid na dinayo ka na ako. Ngayon ni apifil kong malapit. Salamat Ginoo. Haniting pagsubok kabinyan mo ka na ako. At milapit kami king metong at metong. On the other hand naman, malaring kasakitan. Yung impanibatana ning kekang nanine, tang mila ko kagana king kekang biye. At yung balong may kapatad, duwala mo rin may kapatad. Yung pengari da, may kawa nila, kabang mag-aarala, keng college, kawa nila. Kaya pinatabalo na ang gawan na rin anak, pero mintala kang mother da. Kawa nila, uling itang lalaki, mintay keng pati niyang aliwang asawa ngayon eh. Itang lalaki, may milakoyaga ng pamag-aral. Uli na nitang milyari. Depresya. Balo ng milyari. Migwalaya. Miglasingya. May nga baksak ya kayang pamag-aral. Kaya pining suffering malyari na kang siran eh. Ita namang babae, as panganay, kay Dolores yun eh. Panay kay babi alimbawa kay kasakitan nini. Itang babae naman, may garal niya kay ni King Saints ko. Dako siyang big top na chair, 4th year yan. Milyari kaya, tinap na nga ning klase. In spite of what happened, kanyang pengari na. Bala nyo bakit? Kitnang ke. Kasi po na kailangan magpursige kung masalesya. Huling balo ko ng milyari. I cannot depend on my parents. Kailangan gawang ko yung agyok upang talakad agyang akong diliguan. Mapining binungan ng maipita kaya kayang pamag-aaral. So, yung kasakitan, it is either maging masanting yung biya mo o sira na yung biya mo. Doon ayaw pupunta na na. The same experience, unang itang metong, maging masantingin kayang pamag-aaral kayang biya. Sana, tiyuta kitang ingkakatamong kasakitan, may mungang mayap kayang biyatam. Yung ati ko po seminaryo, habang kabasnan ko rin nang kayabe ko seminaryo, parang kaklase ko, nang kaya mag-aaral seminaryo, anak la pa mo, mete lo rin pengari da. Mete na lang, may pengari da. Nang kaya malulunos ka rin, uling anak la pa, mga 3rd year, 4th year high school. Apag maslang ko, lakwas lang maging mature. Malami kami, may lakwang kami. Maging desidido lang. Maging malulut lang kaya karelang kasalpantiyanan. Maging mature lang. Mas karetang di na lang kasakitan. Kanya pinako nung ing kasakitan balo may ngarapan. King biyata mo. Makabiyang sikanan kaya katam. Lakos tamong titibe kaya katang kasalpantiyanan. Makabiye masanting kembiyadam. Tagal lang, kung sabihan na kailangan imbitan tayong kasakitan, ali tayo. Sabihan kumukyan na yung kasakitan, makaibiyay ang mayap. Naman,
negative kitan at lalo na makatibay kay kakatang kasalpantayanan. Kaya pining panalahin tamo ngayon ngayon kaldoy ti wapin itang mananasanang inipin lalo tang aintindyan yung kasakitan na dadalanan tam lalo tamong sanang tumibe kasalpantayanan at kapamilataling kay kang kasakitan yung balang medong kay katam lakos tamong miyagom kembyan aning Ginoo nung di nakakita mo kay kasakitan ng Kristo sana dumakita mo naman king kaligayan ng Kristong ginutamo. Talakad ko po yan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at ang Heso Kristo ang anak ng bugtong ang ginuta mo. Pingagliging upaya ng Espiritu Santo, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlongaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka ring mabye ang pangmenga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubrirang meding mete, at kimbe alanganga. Amen. Manalain ta, king anak, abinye na ning ikpa kay katamo, baling yato miligtas siya, at nga tang sumabi, manatili kang kayabemi o Ginoo. Manatili kang kayabemi, o Ginoo. Para ka ring mabibye king katutuan at lalakad king kekang sala. Para ka ring magdulap king katutuan at pakatagmo king kekang sala. Manalangin keka Ginoo. Manatili kang kayabemi, o Ginoo. Para ka ring darapat dewakan at pipili king dalumdum kesa king sala. Para ka ring magobra, alang-alang king metong ayatong migit makatao, at magkapilit matad kapayapan, karing aliwa. Manalangin keka Ginoo. Manatili kang kayabemi, o Ginoo. Para ka ring mila ko a pag-asa, na ala ng sikanan lublumaban, para ka ring manalig keka at magkapilit pasikan ka ring mayna. Manalangin keka Ginoo. Manatili kang kayabemi, o Ginoo. Para ka ring era ahirapan ding karelang krus, huling binanong mapagal at siralog. Para ka ring mamusan ka ring karelang krus, kayabe mo at pakayapan king pusan ding aliwa. Manalangin keka Ginoo. Manatili kang kayabemi, o Ginoo. Para ka ring at subusal din kaya katang komunidad Kristiyana, ang mabibye bukod mong para king karelang sarili, para ka ring mirarake king at karela, huyab ning kapayapan da puso, manalangin keka Ginoo. Manatili kang kayabemi, o Ginoo. Ngini adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, mitmukang ganaka kay kamingan. Dapnan mong maging mapasalamat kami kapamilatanan ng pamaging. Magana kami karengaliwa, ulingi kayong ginumi, manggaman kapilan. Amen.
Ipatad madalahin tama rin kakot kaya kaindaon matagap sa harapan ng Diyos ikpang may payan tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa palala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, daraon malaki ka, reti ngayon, babiye, kapayapan at tula kaya kami. Pasulungan mo, ingkay kayang kagalangan, kapamilatanan iti yung Kristiya, padalame kaligtasan ng yato, tiadwan mi, king lagyo ng Yesu Kristo, ginumi, Amen. king ginumanatili kaya kayo, At kaya ka, antemorium, yat nayareng pusoy. makayat na no king gino. Sanamatan tayo yung ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati naman karino, ikpa Diyos king alangang galabos may paya. King pamagmususimi, kaniti yung Kristiya, at Koresma, kamalain ming tutulid mo at kaisipan mi yat namo keka. Sasapan mo kaming sumulong, king kamanalan, at yung pangmeke kami, ingkalam ning biye alanganga. Kamilatan ng Kristo ang ginumi. Kamilatan ng anghel ading sablang koro karing banwa, sa sambalang mitmong kapag mulalan arapan mo, isugesana ing sualami, king karela, kabang kakantareng mitmong saya, ing dalit ning kekang ligaya, at ngaming kakanta, tunay kaming banal ay pa at hika ing panibatana ning sablang kabanalan kulinita pagparalampumi kabanalan mo sa retingayan kay Espiritu mo ban para kay kami malarlang kataon at daya ning ginuming Yesu Kristo may midaong kusalub king pamilasat kamatayan king wala ing tinape e pasalamat siya kay ka piraso ne binyane kareng kayang disipulo at ngana tanggapan niya iti, kay nga nat kananye, tingkan akong katawan, pamidaon, para kaya kayo. Bakayo mo naman, kay bataning apunan, kingwana yung kalis, pasumayin, pasalamat keka, binyan yung kalis, kareng kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, kaingan, minamukha kaniti, ting kalis ni kanakundaya, yung daya ng bayo at talagang tipan, mibubo para kay kayat para kaling sablan tao, bangketa, ipatawaran lang rin kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanakom. Siya tayo misteryo ng kasalpantayanan.
ni ganakan mi ay paing kamatayan at pangasuli ng mebya ning anak mo daran mi keka. Ting tinapin na yung biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarya mo kaming matampang talakadarapan mo, bans mo yu keka. Papakumabaming pagamuham, kaming asanang misulusulo, king katawan at daing Kristo, tipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kanakan mi ay paing sa iglesia mong makalaganap kay meto yato man biganap yung lugod. Kami kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo ay Florentino ding sa Balang Pari. Kanakan mula naman yung kapatid mi pepainaw na at mananay sa bling miye, isa Balang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Nakaluluan mo kengan. Gawin mo keng karapat dapat ing magkamit king biye alanganga. Makayabe, ninwa na Virgen Maria ay indunin Diyos. Sa naseding apostol at ing sablamong santo at tinupad. King mahal mong kaburian ng kakabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilatanang Kristo kami na at kaik pang may payan tatukago ng Baral Espiritu. Pupuriyan nakat parangalan, ing manggaman king alanganga. Kapatid, maralaing tangan ngayon king pa, karihamanong tiro na ning Ginoo. Kapos mo kami o ginong king sablang marok at maligid mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, king kasapan king kakapakalulu, parati kayong may kapos king kasalanan na maligtas king sablang kaligaligan. Habang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king banyatan ni Jesu Kristo, kaya kami talapangabos. O ginuming Yesu Kristo namin, galing kayong apostol, yung kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, biya ko kaya kayo, masaba baligdan, yung kaya kaming kasalanan, manalawin mo yung kasalpantayan, yung kaya kayong iglesia, kamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, yung manggaman ng king alanganga, Amen. yung kapayapan, yung ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Pakitangin, may kakanmayat ng tao, maging kapayapan, ang kapayapan, kaya ko nga, Casa
king kasalanan niya tumapala daring mayaws king apuna na ring kordero. Ginu, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat yag kasming amano mo, kumayap na ako. Tawa ng Kristo. Amen.
king tam. Ay paming malugod, dininan mong sala ring sablang bibabait, kete king yatu. Katman mo, ring pusumi king sala, ning kekang ebanghelyo. Manikot taula mo, ring pamaisip mi at maging tapat, ing lugod mi. Pagkulog mo iti, kamamilatan ng Kristong, ginumi, Amen. ing ginuman atili kaya kayo, At kaya ka, antimurin. bensyanan na kayo ni Diyos sa may payan tutu, ing igpa anak ating barala spiritu, Amen. ing misa mi daw na may ataking kapayapan at king lugod na ning ginutamo. Salamat, King Diyos. May payapak po kayo.